Ungenile umqhafazo uthi bhuti omdala nginenkinga kunomuntu ebengithandana naye kodwa sisathandana naye ngoba usethola uthando olusha and usefuna sibe abangani, kepha inhliziyo yami isagcwele uthando lwakhe. Kumele ngenze njani bhuti ngisize? Amanzi insizwa yakithi uma esechithekile isuke isengekho indlela ukuthi ungabuyisela emuva. Kusuke sekumele uxolise inhliziyo yakho wadedela ahambe, vele sihambile. Nawe insizwa yakithi kumele wenze njalo ngoba kuyafana noma ungathi uyambuyisa, uxolise ngayo yonke indlela aze avume, ngeze akuphatha kahle, usezokwenza umathanda ngoba uyazi ukuthi umncengile. Ngikhulula ahambe.